Fikay, manganan. Di ka matlarumwaran dito'y salad mo. Sige lang, nanang. Aguray ka man. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Agsangsangit ka. Nagsangit akitay. Nagsardeng akon. Apay nga main, anya ti sangsangitam. Nagsakit mo't ngamin, nanang. Kasla maawata konti kayat mo asawan. Kasaan mo ta nakabarbaro kada kayo daytoy. Apay ngamin aya. Kasano ka? Ay nanaday di ka agrungap akasta. Anya ka kaday? Nagsakit nga ron, nanang. Nakasakit lang, nay. Apay nga ron. Mga asawa ni Philip iti mabiit. Dinanundan ni Greta, Nubiana. Anya? Kahit anya nga ron nga iti pakasakitam iti dayta. Nagsakit mat nga minunay, nanang. Ay, diya ka mo no anya ti mariknak. Kapoy ti naraus sa sakit na mariknak. Saan mo mat anubyo ni Philip? Ngam apay nga raw da masakitan ka. Kasano? Katkasla kurso na adanak tunggal kadwak. Di na pa yung bagbaga nga danubya na. Katpanggap na pa yan ngay kalaysa. Iso nasakitan naglaunay, nanang. Ay naikan. Impagarup munto mat nga minakursunada na ka ni Philip. Idinto ta nakigayim laeng kan ka. Kasano katkasla kursunada na ka talaga? Kasta tinariknak. Umanyan, nadamat gaya man nobyan, adya ka mo. Kat tinasakit launay. Ang kalaysadan ka ni Greta. Ay, so kasla kayat kunti matay, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan na kamot ang nagbalin, Anubia? Agam no agsasao ka. Kaslakit din ka ni busana ng ti amay, ti panangasawa nan. Ala, umay kakit din. Mangantayaw, rumwarkan, dito'y silid mau. Papispisak saan dya anak mo, tapno mariing iti kinapuna. Kaslakit din agbagtate iti kasdi ajar na. Tila agbain na balasang. Kasanaw kat panagrik na agkurso na damot ni Philip kan ko ana. Iso analaos ti pan nakapasakit na iti panangasawan ni Philip iti mabiait. Talaga kiti nga agbala na dyan nga anak mo. Maawatak ko manunobyo na ni Philip ngumsan man. Saan lang nga ita napasamak ti kasjay? Karayon na masakitan ng mga asawan dagiti lalaki ang nagbalain anasingad kan kwa na. Ta feeling na kat iso ti kursunada na. Ngam lagayam ti pangibilbilangan da kan kwa na. Jak amo kini Vicky ay takas dyan ti kapanunutan na. Nukas dyan nalatan akanayaw ay naawan latan mo kaun. At nakarbangan na masakitan no puno anubyo na kuma ti mga sawan iti sa balay. Lakay. Imahinasyon na mo lang arod anubyo nandag iti nagbalay anasingad agayim na. Vicky, rumar kamot dito'y balay Saan anak kapupuk kalatan dito'y balay? Papanak ko mananang. Pasakit anak lang no rumwarak at makitak ni Philip. Ay nahagtal na ka man, Vicky. Kaya't mo tamangag na kaditatang mo kat mapapispisan na kapay. Kastamot ngamin ni tatang. Di nakpulos isakit nga anak na. Anya di na kaisakit. Kat numadandanagan pa'y nga raw damang numapukaw ka nun tilumbok ti panunot mo. Kapoy di ka pa panunot mo iti saan mo't arumbag. Di kaya danag, tadyak mo't itulok ka madadaal ti panunot ko, nanang. Rumbag lang. Iso atap no di mo kaya ta madadaal ti ulom, rumwar ka nga rudan dito'y silid maw. Maday, tinakapupok laktan. Vicky, natikwam ta nakapupok kalatan. Nagsikur kan akit kitaan. Apay ngamin ay asyak ti kanayon na makitkita yo.
Kasano kat dito kamutlatan balay? Di ka pa'y rumuar apulaw. Jak nga rod kayat. Ay, sarda nga man di pa nagpaspasan na ang mo itawan ka is-iskan na. Tatang. Ang mga nudyak mapupuutan kahit matapis ka pa. Ha? Nagranggas kayo umuton kanyak, tatang? Apay nga yakasta kayo. Wala, tapno makaring ka iti kinapudlaw. Kababain ti balasang nga assuming. Saan mo nga assuming? Isungar nagpulpulpok ka itata assuming ka. Iso ang mabalin ka de, Vicky. Sarda nga maunti kasta nga aramid mo. Rumor ka gitlet, tain ka agsapaw, iti panggadaw. Tata, anya ka diti trabaho ni Vicky, ta? Awan ti trabaho na. Palpalamot laangan ta at kalaang ijay balay anak kapupaw. Ha? Apay anadamag muday ka balasang kaw. Kwa tata. Agsapsapulak nga miniti agaw awir ije basit nga anak ko. Tapno adamot panawon ko ang mga sikaso ije negosyok. Kaya't mau nga alaan ni Vicky nga agaw awir ijay anak mo? No adda ko matipan nakabalin na tata. Sana bale, tamasansan nga adda ki jay balay. Ngam adamot gundaway nga agmalmalum nga awanak ta rumrumwarakit nga rod. Sige, ta ibagak ni Vicky day ta balasang kaw. Sige man tata. Kasapulak nga mintikad kadwa. Tapno adamot ti mga sikaso iti anak ko. No adda ki tirwar. Amoy umatan. Adda nila kay ko iti barko. Isungawan ti katulungak nga agaw awir. Alawan, balasang kaw, ta ibagak day ta kankwana. Mayat man ta nakasaum gayam ni Aida. Un nga raw, uray kas kasaraw, ang dati panggadan ni Vicky no umanugaw asumrag para awir iti anak ni Aida. Sapay kumaat umanugot. Ay rumbang nga umanugot tapno adamot panggadan da. Ang nalangan ti pagbanagan na no adalatan iti puderta nga awan kukuan na. Amumutin ni Vicky, sana mabalin apilitin day jay no di na kayat. Tanukuna na apuraw, puraw latan. Nga ore agdadata mat anangise iti mulmulagatan na. Mayat iti ayan ni Aida apanggadam. Saan unay nga adayo ditaw. Tulungan laang nga agaw-awir. Tangdanan nak nga agaw awir iti anak na, tatang? Siyempre, tapno, at dati kwartam, trabaho nga roday jay, iso atang danan na kangaraw. Mano nga tatitangdan na kanyak? Ay kagsao kayon to Ibagam no anya ti kayat mo ta iso ti pagsinabatan niyaw. Sige ta, panunutot pa'y tatang. Ay nasaan mo na panunutan ta nasingput ni Aida. Si Manila kay na, kan adapay negosyo na. Iso asaan anaimot iti swildo day jay. Basta ramidam anaimbag ti trabahom iti o nagtibalay da. Basta, panunutot pa'y noon niya ti kasayaatan nga aramidag, tatang. Nagbayag ang nagpaspasana ang ni Vicky idi nangasawan ti impagarup na anobyo nan mangbianong. Kasdya ngamin ni Vicky, feeling nobyo nan no adati close kan kwa na abaraw. Isa ano mga sawan ti baro close kan kwa na kat agpasana ang matan. Kanayon mat nga ong tante amana, gapo kano iti kina-feeling kan assuming na. Aginggang imanugot ngagbalin yaya ti anak ni Aida kalugaran may.
Kay, Kasta kayat mo ti agbalin ayaya ti anak ni Aida. Wan tatang, kayat kon. Nasayat nga ron no kasta. Kung naklakit din no sa anin nga agbaliw ti panunot mo, kat nagsayaatan tayo at trabaho. Iso nga rod kayat kon, tatang. Agsingsingpet kanto nga raw duwan. Di kanto kumaagar aramid iti pakaibabainan, Vikay. Sa anak mo takasta ah. Iso nga ron napalpalagipan ka, ta amangan no makalipat ka. Narigatan. Di kay agdanag. Kajak to pulos agaramid iti pakaibabainan. Akas iti nakunayo, tatang. Awan mo't unay ti aramidem dito'y balay, Vicky. Basta ti ipangpangruna makitkitaan ket ti anak ko. Nang runa no rumwarak. Tasika at talaga ti mangkitkita kan kuana. Di kagdanag tasikaso ka na imbag ti anak mo, manang Aida. Agyaman ak, Vicky. Di kagdanag. Tatangdanan ka na imbag. Tamok mo't asan anala ka ti agaw awir iti ubing. Agyaman ak, manang Aida. Ala, mapan kay ti salad mo. Taurnusa mo dagiti gargaret mo. Sa nabali, tasyak mo't lang ti makakaadda mga awir iti anak ko. Tunggal addaak dito'y balay. Vicky, ingka man gumatang iti daya par iti dakkel nga store iti crossing. Nalipatak mo tigim matang itay napanak iti grocery. Sige manang, pabitlaang. Di kag baybayag ha, tadda pa'y papanak. Si Kantupay lang timangkit-kita kin ni baby. Wan manang. Malangarudan mapankan. Tasukatak ti daya par ni baby. Gumatangak man iti diaper. Ha? Nagwapo? anya di ko na magatangam? Ha? Kwa? Anya nga minang di gatangak? Nalipata mong di katangam? Kwa? Diaper gayam di gatangak? Diaper ti anak mo. Ha? Saan? Diaper ti awawir ko? Kung naklagi din na dati anak mo. Kukwam ka di dito nga store? Saan? Kuko ti kabsat ko. Nairan na lang asak ti nagbantay ta, tada na pananda. Kasta ka di? Nagwapo mo ti para bantay dito nga store? San met? Onyo saan? Nagwapo kan tupay. Nalaing kagaya mamang pasablog. Sa anak ba't amang paspasablog laeng? Talaga agwapo ka. Siguro, no kasano ti kinagwapom. Nagwap-gwapo pa'y tinagan mo, anya. Anya? San mo't agwapo tinagan ko ang Max? Max gayam tinagan mo. Bisyak mo't ni Vicky. Ha? Kasta? Naragsak kagaya makasasaw, Vicky. Sabi ko man tagbalinta na singad ng agpagayam. Day talaga ayam. Kayat ko launay day ta, Max. Kayat kamat nga agbalin anasingad agayam ko. Nagbayag ka mo na pa ni J-Store, Vicky. Itay pa yung urayan ka. Ha? Ala, pasensya ka lakuman manang Aida. Imbes sa sapsapal kumatirumwar, ngam nagbayag ka mo't itinapanam. Saan na maulit manang? Grabe ka mo't. Kaslanapan ka ije ka bangi bang nga ili agim matang. Imbaon ka la mga ruda ni ije grocery ije sentro. Tapno adda serbina nagbayag ka napan gimatang. Saan na maulit manang? Malangaruhod bantaya mo ni baby, takamakamag di pa panak kuma. Bareng no adda pa'y maabutak, tanay, nalaadaw akon. Hi, Max! Ay, Vicky, anya ti kukuam dito eh? Umayak lang makisarsarita kan ka. Ha? Awan mo tun ter aramida. Iso nga mayak mo tun dito store nga ayan mo. Mga no dapat trabaho mapinanawam. Awan nga rodan. Iso nga mayak dito itaawanan ti aramida. Nasayat nga rod. Rumartan mo damdama na may daksublatan dito store. Ha?
mapananta? Agpaspasyar ta? Ha? Siyak ti kaduam amapan agpaspasyar? Kumaa, ngam ang mga nadamot ti agunget, nadakadama sa baling agpasyar. Di, awan. Awan apulos ti agunget, Max. No, kasta nga rod, mabalin na mapantag paspasyar? Una, day talagayam. Kaya't kumot ti agpaspasyar. Iso nga sige. Rumwarta nga rod nga agpasyar, Max. Sinayang bakal. Kumusta nga ran ni Vicky jay ayan da ayda? Nasaya at nga tamot Tawan mo ti imay nagipulpulong dito'y balay. No bilang taadamade nga inaramid ni Vicky. Ngamin nga dapal pa ka maaramid na. Amumatan ni Vicky. Saan nga agpampanunot no daduma? Diyak ambaw no nakurang ti panunot lawan no ugali na atalagan ti kasyay. Saan mo ta kurang-kurang di anak ta? Isu na laeng ta sumabali ti ugali na no mainlab iti saan na pa'y anubiyaw. Ha? Day ta ti madilaunay nga ugali di anak ta. Saan na pa'y laeng anubyo ti may sa tao ket sobran ti papay na apanawan iti lalaki. Ti nasaya at mapantanto man kit di sarungkaran no adawayata. Amun ka no anya ti kasasaad na iti ayan da ayda. Itulog ka na di palayo, Vicky. Ha? Nauma ka nakadwanak, Max? Ni, isa na kasta. Ngam amang nasupulan dakdak iti kabalay ko. Isa masapon na agawid akon, takababain mo it. Naragsak ka kadi akadwanak? Una, naragsak ka klaon ay Vicky. Sa pela ko mata, naragsak ka mo takadwanak. Ay, una, nakaragragsakak, Max. Kasta nga rod na bayagan nga maamu ka, tanaglagan tiriknak kan ka. Agpaiso? Wen, kasta talaga tiriknak no kadwa ka. Alang nga roden, umaikan. Itay pa agpagnapagnata dito igi di bye-bye. Sa nabalit limbag ang tiriknak. Ha? Apay, nadagsan ka di asigod tiriknak? Kasla kastan? Apay ngamin, ada ka di parikot mo? Awan, Vicky. Ala, umaikan. Ay na, nakaraing kamot gaya mon, baby. Imbaglakit din tanagawid akon. Kat saan ka pa'y anak kabangon? Iso safe ka dito krib mo nga ureg may saka. Ay, pasensya ka no nabayaganak ha. Nagragsak kami nakadkadwa ni Max. Hala, napnap numot gaya man ti diaper na. Mabit lang ha. Tasukatan ta ti diaper mo. Ha? Ay sus! Grabe mo tan ti rashes mo. Nababad ngamin itinapnap no a diaper. Mabit lang. Tasukatan ta ti diaper mo, wan. Ay no, naimbag ta saan kang agsangsangit. Nga uray nagadun ti rashes mo. Vicky, anyit inararamid mo takastingutin ni baby. Nagado ti rashes na. Binaybay am ka di anababad itinapnap no a diaper na. Ha? Pasensya ka manang Aida. Naliwayak mo tun, tanagado ti inaramid ko. Anya pa'y kumati sa baling ay nararamid mo diti uneg ti balay. Kat awan mo ti makita nga inurnos mo wenno dinalusam. Ha? Di mo samot ang tartarimaanan nga awirin ni baby. Ay, awawirok mo't manang. Ngam aklunak analiwayak kasi nukatan ti diaper na anap-nap no. Saan kumamot akasta Vicky? Ipang pangruna mga asikaso ni baby. Sakbay ti sa bali dita. Uwan manang. Ikarik, saan na maulit na ito eh? Rumbang lang saan na maulit. Takaasi mo ti anak ko. Naimbag, ta di na isang sangit ti kinaado ti rashes na. Ta sigurado ang nagatel ken nasaniit dagitoy. Magasaklaang dito, balay da ay data, kaya't ka kumustaan, Vicky. Mayati ka sa saan ko dito tatang.
Makita nga raw. Talaga amaya ti kasasaan mo. Talimok magkabay. Kasano, katado ti makmakan ditoy. Saan ka kadimot raay nga agpapaanawa? Bayat ti kadam ditaw nga agaw-awer iti maladaga. Apay, ubing abaset tap na agpaanawa tatang. Manya ti amokan ka ngay. Ang mga nuekurem ti kasta nga ugalay. Di kay agdanag tatang. Nasing putak ditoy. Awan ti parikot kanyak. Kan kang runaan na. Inspirado Ha? Inspirado ka? Apay, nakasarak ka manan iti feeling nobiyaw? Secret, tatang. Na, Awan ti feeling nobyo. Tagpaypay sumot amin dagiti nagbalin a nobyo. manya nga agpaypaysaw? Katluawan papulos ti nagbalin a nobiyaw. Ta sa kalaan ti assuming ang nagbalin a nobiyaw dagiti nang pasakit kunukan ka, Vicky. Awan ti makamaw iter aramiden ni Vicky a panawan na latta ti awir na no nakaturog kat mapan iti ayan ni Max. Ibuk-buk-buk na ti panawon na iti baro anam amuna nga oray mabaybayan nan ti awir na. Uray ni Aida nga amo na kat dinaammo ter aramiden ni Vicky tunggal awan daytoy iti balayda. Nagdakkel ti panagtalik na ni Vicky ang mga awer iti anak na. Ket iti maysa nga aldaw. Vicky, sikapay lang ti makamu kini baby. Ta medyo mabayaganak iti papanak. Wen manang, makaamu ako ni tiyaw awer ko. Sapay ko mata di mo baybayan ni baby. Katwan mo't manang, jak pulos baybayan ti anak mo. Hagyamanak, sige nga ron, tagrubwat akon. Wen manang, asikasumlatan ti bagim, tasyakon ti makaamu ko ni baby. Hagyamanak, nakaturugan iti krib na ti aw-awer ko. Nagimasan ti turog na. Gundawayak mo tanday ti amapan iti ayan ni Max. Kayat kun amakita ni Max. Kailiw ko una yun. Tadwamot tan nga aldaw ajak nakitkita. Tadwamot nga aldaw asaan arimrimor ni Manang Aida. Baby, panawan ka paywan. Sana bale, taagawid ak numadamdama. Apag isuntumot ten amabisin ka. Rumwara ko di ti balay. Sigurado amabayag ti turog ni baby. Maipapas ko mo ti makisarsarita ka ni Max. Sigurado nga uray iso kat kailiw nakmutten akasangsango. Ha? Saan mo tan ani Max yada dito store? Ayan na nga tan ni Max. Nay, Bigay. Adda ka, Mike. Adda ka tangan? Ako? Saan mo tan ani Max ti agbambantay dito store? Sapsapulem ni Max. Ako amin. Iso ti kanayon nga agbambantay dito store. Iso amas daawak at talaga taapay nga awan mo tan ditoy. Nagawi din ni Max iti lugar da. Ha? Kunak man no, agnaedan ditoy. Kastamot ti bagbaga na idi agpaspasana ang pailaan. Ha? Anya nga, agpaspasanaang? Ket no kabre-break da ijay nubya na idi imay ditoy ang nagpasanaang. Anya? Kunak man awan nobya na? Adda nubya na iday ngem nag-break da. Ket dayta ti makagapaw, no apay nga imay ditoy ang nagpasanaang. Ha? Ngam ita ta naurnusan ti saan da nagkinaawatan ijay nubya na, iso ang nagsinubyan da. Anya? Nagsinubyan da iti nobya na? Kasta nga raod,
Kuna na pagsasaritaan dan ti may papaniti panagkalaysada. Iso nagsublin ija lugar da. Anya? Nagsakitan na rin naan. Nagsakit unay. Apay nagsakit ako na. Nubium ka din ni Max? Kastan Time parik na namot ngamin kanya kakayat nak. Gayam. Pinasakitan naklaan. Isumot lagayam anak isiningod kanya. Nagpaspasa na ang matgayam. Inaramat naklaan ni Max. Nagsakit unay. Vicky, lukat amday ti daw. Ti anak kun jag sang sangit iti unang. Anya katam ti mapaspasamak kan kuana. Ay, ti duplicate lang ti tulbek nga da kanyak ti aramatak. Vicky, apay gagsang sangit ni baby. Kas na marigrigatan mo ti anak ko. Aday tan ti krib na. Ti anak ko. Napandagan na ni ti ulis ti rupa na. Ay, anak ko. Ay, naipag kasi mang puta kadagos. Ang mga nun na-suffocate ko man ti anak ko. Vicky! Ayan mo! Vicky! Ayop ka, babae. Dandanin na isagmak ti anak ko. Gapo itikin naman nagbaybay ang mga awir kan kwa na. Pakawanan ako, mamanang. Apay, kastoy ka ditir aramido makanayon tunggal awanak. Pampanawam ti anak ko ngagmaymay sa dito'y balay. Kat aramido mo ti kay kayat mo. Manang. Agtalaw kan dito'y balay. Diyak ka sa pulan ti kasken ka ang mga awir iti anak ko. Tamatay mo't gayam ti ubing awiram. Agtalaw kan, Vicky. Awan panunot mo, babae. Ano na kitin ti lalaki ng ti pagbihagam? Saan da kumamot nga ung tanon, Nagsakit lang arudon ti riknak. Apay, nobyum ka de sang sangitam. Wano, nobyum laeng iti panunot mo. Naginayag kami mo't ka ni Max. Sinublian na lang di ex na. Sasawam darbab. Agbagtit kan, Vicky. Nadadaal ti panggadam ka po iti lalaki. Di kala agbain. Sana nakababain ti agayat, tatang. Wan, saan na nakababain? Ngamday ta aramid mo kinaasuming mo ti kababain. Ay, agyaman ka tati, nakapaindarum ni Aida. Gapo iti panang baybay am iti anak na. Ay, makapahay blood ka, aparswa!